dese үйдү таза кармайт дейт. Анда ошол аркылуу айранга уютканда уютуп, ошол аркылуу сүйүп жашай бер дейт го. Кудай ошол сыяктуу эле бир адамдын толтура жамандыгы болсун да, бирок жакшы жагын карайлы. Ал жакшылыгы дагы да өсө берет да. Жакшылыгын айтсаң, жакшылыгын бааласаң, ал жакшылыгын дагы да көбөйтөт да. Дагы да көбөйтөт. Ошол үчүн мисалга батыл ойнойт, мындай ойнойт, тигиндей ойнойт. Макул ойноп атыптыр, бирок секин динге келип аста болот. Мына келген ойносо ойноп аткандыр, аны Алланын алдында өз жооп берет. Бирок азыр мына жакшылыкка себепчи болуп, канча мына 200дөй адамга, мына 200 фаланча адамга уже жакшы сөз укканга себепчи болуп көпүрө болуп берип атат, машалла. Мына ушу жакшы жагын айтып бериңиз. Мына дагы бир эфир уюштуруп туруп, Кудай кааласа 1000 адамдын угушуна себепчи болом деп атат. Көрдүңүзбү? Ошол сиз канча кайсыл бир мисалы үчүн башка баягы мен көбүн эле тааныбайм. Же кайсыл бир эфирде айтыңызчы, бир Сардар болобу, башка болобу, ушундай бир даманыга уюштуруп жакшы сөз айтканга бир көпүрө болуп берип атабы, жокпу деген маселе турду. Сардар менде отурат. Сардар мына Сардар жазып атат. Сардар угуп аткан болсо, Сардар менин таанышымча, мен мисалга көп эле батылды жакшы түшүнө бербейм, жанагындай TikTok'ты эле жакшы түшүнө бербейм. Бирок силерди көп мындай эл тааныйт экен да. Тааныйт дегеним себеби эми силерге кайрыларым да. Жакшылыкка бир себепчи болуп күндө макул. Жарым саат, акбалга окшоп жарым саат, же болбосо бир 10 мүнөт күндө бир аз убакыт бөлүп жакшылыкка себепчи болуп, бирөөнү кошуңуз сүйлөй турган адамды, адамдарга Алланы улуктай турган, жакшылык жеткире турган, амр маруф нахи мункар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган бир адамды себепкер кылып эфириңизде кошуп бериңиз. Анткени силердин активиңер көтөрүлүп күчтүү болгондуктан көп адам тур деп жаза бергилечи, мен жатып алып азыр эле таксырга айттым мен. Көпүрө болуп бере аласыз. Эми мына машалла мүмкүн мына Сардар угуп аткан болсо, сизде машалла мен деле үчүнчүсүн болот турган экен деп мүмкүн жакшылыкка болгон кызыгуу пайда болду ал адамда дагы. Ошон үчүн туугандар, бардыгыбыз Кудай кааласа адамдарга жакшы жактарын айтып, жакшылыгын айта берсек, элибизде жакшылык тарай берет. Эмне кыласыз жамандыгын айтып, аны гыйбат кылып, аны Сардар келди мына. Аны эфирге чыгарып, угуп отурат, молодец Сардар, мына мужик. Ана. Ой, бул красавчик бул. Салам алейкум. Ана Сардар угуп атат, красавчик бул, мужик бул. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Машалла, кандай жакшы адам бул, Домла. Мужик көрүп отуруп келди. Alhamdulillah, ana bir hayır, alhamdulillah. Yaşımızı, tüzümüz ama Özbekçe'den ham tutib oraman ama. Rahmat. Bu oldingizda birinchi darsda bu oldingizda o'tirganga bering, mana bezgaltir taqqanga bering. Hay bilav. Yo, hozir ele aytdi ani. Bu domilla bu dinga to'g'ri keladi, erkak kishi bezgaltir taqqan. Yo, adashib qolsa bo'laveret. Yo'q, adashib endi bezgaltir adashib taqilmaydi-da. Endi Sardar Taksir. Meni tinglang, 2 minut. Taksir. Үйü şu turgan yerinde şımına siyi versem ne olur turgan yerinde? So'ra. Aytat az deb tur. Ököz sizden aytat turib tur. Şu yerden toktaylayım, qarab turg'lar. Şu yerden ana taksir meni qarang. Men lipçik taksam bu lipçiktin suratını emek. Kalem menen tartıp bezgeldirip tartıp ayak ne olur? Sardar cevap veren hazır öközgö jöntur. Aha. Söylebey tur. Cevap veriniz. Hem bana söz bergin. Maşallah. Allah razı olsun barыңардан. Kuda kalasa inşallah bayağı жақсы болу астаста жаман болу bir pasta деген söz var. Peygamberimiz aytat: "Yassiru ve la tuassir." Tinçlandırgıla deydi. Жеңилдеткиле, ренжитпегиле. Ватаккину вала тунаффир. Тынчтандыргыла, ренжитпегиле дейт да. Ар бир адамды тынчтандырып, басират менен, көрөгөчтүк менен Алла тарапка чакырыла берет. Бирок бир да адамга жүрөгүңүздү кийдетпейли. Анткени Анас бин Малик радиаллаху анху аткан хадисте айтты. О Анас dedi. Эгер колуңдан келсе dedi. Жүрөгүңдү таңдан кечке чейин эч кимге жүрөгүңдү кир сактаба. Эгер эртең таңдан кечке чейин жүрөгүңдү эч кимге кирдетпестен жүрө алсаң, ошондой жүр. Ошондой жүрү мени сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдү тирилсе ал мени чындап растан сүйгөн болот. Ким мени сүйсө ал мени менен бейиште бирге болот dedi. Мени менен бейишке бирге болот. Эми караңыз,
Adam hata, kullu adama hatta. Kullu degan söz bütünlüğü adam zatına aytıladi. Kullu adama hatta. Har bir insan hata kıluvchi deydi. Har bir insan hata kıluvchi. Demek hatasız insandın özü yok. Kim hatasız do'stsiz dese, al do'stsiz kalat deydi. O'shaning uchun bardozda hata ketdi, ma'qul. Endi ne qilamiz? Endi hatani qaytarib olganga harakat qilamiz. Harakat qildingiz, daha qaytalanib ketdi. Endi ne qilamiz desa, dağı da harakat qilaveramiz oңolgonga. Oңolam deb niyet qilingіз, erten kıyamatda siz oңolunun niyetinde, hareketinde жүрсеңіз, sizde oңolgonlar menen tirildet. Eğer bir adam alif degen tamgаны jattadı, ba degen tamga көтөлөк. 30 para Kur'an jattayım dedi. Alif degen tamgаны jattadı, ba degen tamga ötkön yok. Emin bul adam ölüp ketdi deydi. Ölüp kaldı. Biroq Kur'an'ı jattagan yok. Alif degen tamgаны jattagan boyunca ölüp ketdi. Bu emne bolat endi dese, kıyamatda bu adam hafizler menen Kur'an jattaganlar menen birge tiriltilet deydi. Emnege dese, niyetinde Kur'an'ı jattayım degen oy bolgondugu üçün. Bir tamgаны jattasa dagın. Oşan üçün bardığımız ötkönlerge tova kıldık. Kelечекке inşallah niyet kıldık. Anan inşallah bürölördün ayın açpayız, boldu hareket kılabız. Eğer uşunun hareketin üstünde ölüp kettiniz, Allah siz bizdi oңolgonlar menen tiriltet. Bardıq adamda kemçildigi жоқ adam болбойт туган. Анткени пенде деген сөз банда деп коюйт. Бандачылык кылыптыр дейбиз го. Пенде деген сөздү которгондо күнөөкөр деген маани келип чыгат. İnsan деген söz, insaniyat деген sözdен келип чыккан. Unutчак деген, insan balası unutчакпыз. Бендебиz, күнөөкөрбүз. Bir gün болду, bir gün баарыбызда ката кетет. Бирок ошол катаны күндөн күнгө оңолгонго аракет кылганга аракет кыла берели. Мисалга Barda döközge tiyешелүү. Misalga Amillajon, bir savol bermoqchiman. Hazrat oliylari, bir sizga savol bermoqchiman. Siz 20-levelsiz, siz donatormisiz? Yo. Эми түшүп калган подаркаларды бияк сабак өтөт. Ошо сабак өткөндө аткан подаркаларды акчасын чыгарышты билбей, монета кылып атып берет. Bunday qilmanglar, og'ziga tajov. Bunday narsa. Ko'ruvdinglar sen. Biz manday tangki saat Mana туруп отурмун, билет, мен чокчоюп отуруп алдым, мына. Tur, tikka turib chiroyli o'tir, odamdek o'tir. Meni O'tirmay, yig'ib o'tir, sendir o'tirmaysanmi? To'g'ri o'tir. Sen kimsin menga tur degidey? Mana bu yerda domilla gapiryapti, ma'ruza qilib turuvdinglar. Gapirib atsam men turib olib o'tirmayman, ne? Tikka turib olayımmi? To'g'rimi sen mamda divanda yotsang, domilla seni oldingda ma'ruza o'qiyotsa, Sen niye qilib o'tirasan? Mana men dualga suyanib o'tirsam deb bo'laveradi. O'zim bilaman qanday o'tirishni. Mana uçbaqlar. Maşallah. Aktır bayıl tişivering. Allah razı olsun. Geçen kütüm sizde. Hazır üce fitne başladı bir yerde. Bayıl tasır. Oldu. Men agır söz aytib qo'yin. Bitir munda qilaydi. Xudo xolasa inşallah azazdan bir kunda Akbala menen Sardar ökөнгөргө azazdan bir жақсылыққа себепчи olup inşallah adamlarga көпүрө болуп бериңиздер. Мақулбу? Ma'qul. Alloh. Başkalarga yol açıp Maqul, assalamu alaykum wa rahmatullah. Гуляй, Юра, а ти вийшов чи лишився? Sarp. Ne qiyin bo'ltasın bilasiz, sarp. Xolayni ko'ttiga siska sen domilla. Ko'ttiga siska deb musir. O'tog'im yotogansanmi xolayni? O'zim bilaman. Nima chatam o'tiraman, ishing ne sen bilasan, sarp bilan. Yashagan umringa siska sen oldingda. Kallaga xotog'im sening. Haromi bilan yotogansan. Galta yotogansan haromi bilan. O'zim bilaman, chatam o'tiraman, ishing ne sen. Siska sen kuchuydi. Buynaminga siska. Ya xolayni jirafa. Kallaga xotog'im seni bilan. Da buyuni amlariga siska. Buynaminga siska seni, buyunga siska sen. Yotogansan domilla sen. O'zim bilaman, chatam o'tiraman, ishing ne sen. G'iybat başlandı bile. Bu ne Ekonomistga söyleyapti. O'kongor o'ng'ol bo'ladi odat bilan. Dalbayob, seni Xudo kechirmaydi, sen bezgaltir taqqan, bezgaltir furushdan bilan. Voy bilat, bezga sen karandash tursa kiygendi kechiraman. Dalbayob, men o'zi qizil tursuv kiyaman, yibban bilan. Hozir men senin dipchik taqqaningni ko'rsatib qo'yaman, sarp jo'natib. Sarp pidaras, bidanaxo'r biladi, dalbayob meni ko'rsataman, meni 20 ta tursugim hammasi qizil. Go'ting ayirib qo'yamiz. Men qizil tursuv kiyishni yaxshi ko'raman, dalbayob bilan. To'xtab turasiz, men sampoga chaqiraman. Sampoga chaqirib go'ting ayirtaman, turib turasiz. O'tag'im deysan, sen ham sampoyingni ham og'zingga beraman, ikkalangni ham og'zingga beraman. Suylamay turib tur. Go'tingni ayirtaman hozir. Tur. Hatto Telefonni bergin-da.